Hề mô ta miêu dùng với mẹ bì ya mi gra ông đó mà bỏ đi nhau buổi apda zida plendo we ta mi như ta xuyên nhân đó xin ta bị cắt tiếng gông đó ta xin ta mê lố cả lâu rồi bé ya bên liền tiếng nghe lâu cả sự xin gen đó như mong trăm nhà về mà cha ya li ó sống xa cùng xin cô đó đây mà li nhà tình đó mu nề ta lâu tôi tông nó cắt quen phong đam nhà xin có đam am nhà xóa quen đó mu ya bắt ra iga mà nhà pia xin đi ta ya đó ba má cá châu nhà đó xa đó Kapasela ti shwemyan bi Tane u pama chap ti shomya Thole taw pa Thera wara Buddha Tadana si bin pyan bwa ya Tila tamari pnya magin shipa chin taya lan sin Namataka tandra poki kyaw sukin lan chandan katan bayan kadengin yin jazi Tabita waka winia pangu Tishina le mile ang si ho charumu Tautan wini pidama pidaga mu chin sound do mu do Pa mau kha jung sia do Tautananda Mala ti phong mo shin Metta chi ma karuna tha murida bwa upyaka tya ni achin saung du myat tho sia do Hề mô ta miêu dùng với mẹ bì ya mi gra ông đó mà bỏ đi nhau buổi apda zida plendo we ta bị như ta xuyên nhân đó xin ta bị cắt tiếng gông đó ta xin ta mê lố cả lâu rồi bé ya bên liền tiếng nghe lâu cả sự xin gen đó như mong trăm nhà về mà cha ya li ó sống xa cùng xin cô đó đây mà li nhà tình đó mu nề ta lâu
သို့သုံးလောကတကွင်ဗုဒ္ဓမြတ်ရှင်ဂေါရမမြတ်စွာပွင့်တော်မူရာပတ္တဤကဘာမှာမြတ်ဗျာရှင်တပိသားယံတော်ပါမောက္ခကျုံမြတ်တော်ဆရာတော်ကဘာစင်လာတီရွှေမြန်ပြည်တနေဝပမာချက်တိရှုံးမြတွန်းလင်းတောက်ပါတေရဝရဗုဒ္ဓသာသနာစီပင်ပြန်ပွားရာသီလသမာဓိပညာမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားလမ်းစဉ်နမတကတန္တရာပုံကိကယောင်စုကင်းလန်းကြနံခထံဘေးရန်ခသိင်ကင်းငြိမ်းကြစီတပြည့်တာဝကဝိနည်းပေါင်းကိုသိရှိနာလဲမြင်လွယ်အောင်စေဟောကြားတော်မူတုတ်တံဝိနည်းပိဓမာပိဋကတ်သုံးဘုံအကျင့်ဆောင်တော်မူသောပါမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဒီဖုံးမော်ရှင်မေတ္တာကြီးမားကရုဏာထားမူရိတာပွားဥပ္ပခာတရားနှင့်အကျင့်ဆောင်သူမြတ်သောဆရာတော်